Ongai mar obila Jafeth Koome olero ni gitimo lokruok nobila maende ne rito jatend piny Kenya mosedhi e ritaya Uhuru Kenyatta kaachiel kod jotend migepe mosedhi e yueyo. Koome mane loso Mombasa okoni okang' ma gikawono en kaluwore gi chik mar obila malero ni jatend piny mosedhi e ritaya nyaka riti gi obila manie ngas mapiny kipimo kod jotend piny makoro nie tich. E twak mare gi jofwamb weche e alap ndeke ma boma ma Mombasa, Koome okwedo weche maliekore ni magi oluwore gi siasa. Of police. That is what that has been the arrangement since President Moi retired, President Kibaki. That has been the arrangement. There is the presidential escort commander who is an assistant inspector general. Those are the units, whether under protecting the deputy president, the retired president, must be of lower rank for command and control purposes. So that is what we've done. It is true. The officer who was there, again I wish to repeat, was an assistant inspector general. I've recalled that officer to be now given responsibilities, command responsibilities commensurate with his rank.